Omoye ntafo. Akra ya ye kan ho asemi omoye ntafo. Onyame adom. Papa nyini. Nanso watumi atete ne mma no anka sese de nyame adom. Anka se de ye sitwe wo ba wo sitwa wo ho no. Anka efiri wo so. Nka nse nkura no wo mo a wo tete wo mo aba bepem 7 years ne 10 years na ya na emu eden. Bi se bibia o jana na ye hey fayese ntinka ba bia dru die anka papa nim se nka sese di akokora ka wawie sa akra dru time a ono etumi hunu se esese me papa hoodin ni mu mitimi pie ko iton bibia na mitimi ko ye adwuma na kire se nyame aboa wo bre so te ya no fi se wo ye de ya okwa eyede ya akra nani da ho sei na nyame adom tete ya ba ne mu a ono ehu nse me pese me boa me papa ne mu nye no na me maame de wafiri mu sa ankola wo modwonjo ne sa enoso nti nyame che wo bia na kire se wanya bi pa na obia ni mo chena asemu na ewiase mu nsemi so dooso eni amani amehunu me koye den ene mero ahopa from enu anyina mehwe omo a mehwe nkore ya mehwe ne saa na mahwe boy mi say erade ya semo ano akola ono adwene saa adwene we nyine na menkodi obi achi na menkope kakra mrefi ni nua taase emema no ne omunua maade omunua eja omusa omunya omusa nso se mekota ade bia mene na eko ohwe no omami mpie mpo se ohwe na ade ase se mame me nkoto mbra mame me nkoye mbra nti efie ono ofre no ma se omo mame ewu ena papa so ni ahoode nti ofre no ma filo efie o efe dodo na enne akra na abeye mobbo akra na ye mobbo senye onyankopon ebe hye ne din na aduro bi ben na nka wafa bia no because me kai me enra na enne de atome a na me ye me ho hwe yenye ya se no se nyame enhu mobbo na wa wutumi fa aduro bi wo ho a obenum awu fi se mia metimi nante kotoma ade mia enyenyenyenye obi amre mi bibia ani a mia kwala metimi di obi achi ekodi pa edi bedidi nti me hawo no enhye dan na obi a so sa because me ni obi e dan so na enne afi de medwo nso ade me fere no ono na ye be so me be memu de me meja me nan ade me fere no Fere no kwa me problem is you. And kwa say me problem about the baba problem here. The bed na say o dey ton for so no. Na say no kwa un say sa no kra no aduane ba kra wo hu say wudi o. Because wo beja wo na say ni pa am obi aba beta say me ha no dodo ase. Nti enu kwa be sa be na adwendwen kra. Na say wasa ya akola foforo. Wa ya akola foforo. Je say abrabo emu eden. Eno na ye koto asere obi ase de ato akola yi onchen no wonsen no obabi nchen no ntimi yeduru se ya na mekukuru me hu nyina de ahyem se ebetumi ato nti akola ni nua ata kan o ka sembi afede mu hu se enkola no ankasa no onyame de ache papa no pa o se uyi sika na wo so aboso mpa ye se awrade hunu wo so wo ne wo ma ne wabusua mobo na we bia anye de anto efri se ono wonim se ne bra kra ne se minua ba me ko aba de ohun ya ne se ne fo na afiri soro ba bia fo ne do abebofom ne ko hana ne yem hye no yemshi na no hu se de asie nye de enye minua bema ata na ye hunu de akosi ewi ase arahu sister bra ewi ase emu nhye da nye de saa o nye de emu nhye da nye de saa o ne jene wo mne kakra bi
je se wo sika mesro wo sika no wo bi nko adia ense ye ka se nipa baji di nipa meche wo sika nko adia mesro mobrofo se ya se din nso ye wo de de ba o bibia de ye ya na se ya ye wo nipa bi wo ha ye kai wo mo wo ha ye kai wo mo wo ha how your name will remember ye kai wo mo ye bebo wo mu din fi se ye hye bibia se ya wo mo boa yen wo mo so ye mu enti wo so betumi abaye ya dom bi wate wo de fa akura yi gina ho e ka se ye woni bakura wo se ye eye da yi a menu e ba bi wo e to na me kwa akohwe no de me de be kwa akohwe no ye nkosra yarefo sa o kwa se bibi kakra kuta wo nti de me de be kwa akohwe no ma me mfa enko ma akore yesro yeje numbers no ma ko ye mo bona se 0530 507 849 0530 507 849 ye twen obi bia wo kakra bia nso amaye wo kakra bia mu odu wa ha maye de odi be banko a so ye ni na yenye ne ntentem akura na ebre yenye ne ntentem a doctor fo unse omo pesika na che ebi da ho a anka omo de ko mi de bia meka mesese o sika ne bi da ho enye obi na be kire se fa abewura hospital wo yare kura enye obi na be ka se wura hospital sika ne wo ho no a na e kire ene se meko na meko hwe me ho ye de e kakra ntu duru ho na wa de ye ka bia watwatwa sika na wa ye wa de nti yesre mu we no sika ne so e che busuye papa no so kura no ono kura no enhye da nkoye nti gise minu mienu a na beboa ba bia bi wo bi aboa ye Marco Peter se won hwe mani mudin na sika na dweta de me ni bi de me wona me de mamu Yesu din wo so ye na nante point I making is na sa abre no de Peter wo no de ma wo de na owo no de ma wo but de sa ya re sana Peter de ma bubu no wo ni but mprempren de wo so wo sika a de beboa enti o twen se onwuye dabi ansa na de bia amta ka se wo a ye be wu a wo a sika kura wa bra panyina ye mfa nche wadaka mu mfa ma nkro ya no kura no wanya wu awie no kura na fe na nsewfo ne nsewafo ba be bro mu atwede we na wote ase a o mfa mo obi na onyi udin fa boa obi na ji udin na no kura wonse wawu no kura ye kai wo eni pass mercy wo hwa esa no din na wo kan dimpa wo de anya dimpa o dimpa wonya na se obi akwa hu him kodu san pempenso na se de tie biara wo de se wa asante kasa bi se asemesi de ehye na num kura obi di ama ade tie kire se ebi no na aka ne last kura wo de be ma eno ne din a ono so obepe ani obi nso wa ye nim se wei obua kura o mfiu kura ono so ne din ono so ebepe eti dimpa ne dimbo ne na mu de he na wo pe sabre no Peter agi ne din ene na mete ya meken so obi nso okanya me asem bia e fa o manwa bi obebo Peter mo nso din na edin a won de obeje ye no says mprempe no obetimi agi obi nkwa ma na yare afiri so enti ode man but wo de mprempe sa yare sa no wuni but wo sika na ye de bekwa akosa yare no enti ada na won so mfa sa sika no emma na ye mfa enkonkosa akola yare na sabi previous se wo wu mpa wachi akola da ache bebi obegina bia obebo din ebre bia mebubu ye ebre bia me free dance we hwe form papa bi ye friend say ma ko sin ni timitina san ye se asemesi kura be fa aka ni nyina o ye se ye friend papa bi say ni company kura ni o on na be boa ma bi o sa din ni free na no da ko sise ono so be wo na me gidi say sa amwa no esanse be kan ni ntino ne mampo da ache ene na obeka chom say me see so no amane bi se na me kom na edin sei ene boa me ndi adofo no ade aye obi bia wo ska obetumi dia boa ye no emfa nkame ye na ma ehumoburu bi emra mawo na no David se enyi we humoburu emfa mfiri me so dem fo humoburu enkame me enti memu we ehumoburu a we hu akola emfa sai humoburu na because eye humoburu penanka ebe ma obeye sa
enye no right say wo sika betam de ama no na emu eye moburu hu a unya de ama no eno de bema wo beka say akola eye me yiya na me re kura ho enti memfa 10 million fa mo ano memfa 20 million ko bo ano memfa 5000 ko bo ano and say humobro no enyi mfira akola yi so na ma say humobro no emwa na tumi fa de esese wo de ba ebra na yemfa enso enkohwe ne yare na ayare samra evangelist life. We say life is full of certainties. Abrabono, drew baby, there won't can be shame and a tour. Timmy be a Ubebusa said, here then a papa wouldn't be Nanny mammy, you know. Uncle Amy and Sukran and need us to say be a movie school crammer. A feeding can a brabono, what him young baby see. Now to wrench him can say out. Questions and never be bisa. Whether papa obey a day. Ubinti no bitiase, then pesati for near for. A tin and an open, Ubinti and ubitiase. Atenti and a radiama etiase. Nti saa kasa bi na me hwehwe Bible nhyira ne de omuno broni mo ye ka mo broni pass siaya na wotwe aye wo mi de ata wo hu se nipa ba ne da ho sa no nipa ba enka nye sei na atape no sa the age of 18 onyini na mame Panyine ba me se afa na mahu ema no a wo mu wo a na me poba kotu ma me bi konfa no che bra na bitadi wa koni aba no na ne baba ma me ko no nine no na ne baba ma no so ba toro ko no di kan se de be ya amanfo meto se ono na epepa ne ma me na idura wi a yeti to edidi nkomo na me ko ma me nche ko bu sans wo ni baba so for there be o me ya sen kamenya bi nya mema nso afei na matiase say there will be a situation bi a nka obepese obaba pe na beba o mpese obaba ma begunu wadagya da bi na yemusuo enye barabra nya de obi pe no wanya nka ya chiche post na anu president be o chiche post nka pete ko baka che president say o man na nkwase enyene ndi nka o te ho ye kuma bo yi to ope no yi ni sire no de akoto ba bi enye de nipa pe no nya na brabo nti de enye de me pe na menya na awrade adom na no pe de me ho ode na me nua bi da form de a na wo se je tre no kan ye mo wo na wato form no ye pega wo nsi nti ye to nkra wo akristofo ku ye besere ma na nsi ha ma shade bi nso sesese nipa dowuo a chen kwa ya se kwa sika ya tubu nipa dowuo a chen kwa ma yenye efunu ene da wa na me fa nso obi to ne badin e wo ha sei na hwa bia mi en ba bia sika eko ka kwala na wo ba wiase ababo bra no a sese ye so ni mu madachi onyina obeto bibi papa so na watimi asha brabase no onya boafo but the one we no a yeah hi erade hu yemobo de kan se tie fo ata wa yemobo ni papa ni bi ni ma me ewu akani nua ba kope no tie ti di so se yenyam no ne yemwan na erade mfa yeso ni pega atanyina ho ni giri se atabusa obusa nyanse ntimetimi anante se wo timi asori anante kwa no kurapoma ni giri se be ya atade obeya atade no timi asopen mo atworo na em se odawo nyina na dwen se otimi sori a se yeti obesa atworo ne pepa obetworo na ye wo ene me ene ye se de seri ahya kwala na ya mo anani fa seri ahya na no na daachi bi uradi ko busa se wan ne de okoto okwan mu no wan na ye ninu a ye se de obo ano no ene o se ne o so ko ne ko yesa
Tebrade man kan Akoma na na wo papa bi be ye ne na who do birthday bi na kakayata na be ye na doye na yemfa na wotwe yam Tebrade mu ananka yenye sika yemfa nkwa yarsabia na doctors no Akoma de munim de yetimi ye oh ye be ye nso munim de yetimi ye ai munim de yetimi ye say ye be ye amatifo nyina mu ye de se be kura na ye be ye amanyame edi mo nyama de mama da ase sikapa da sunu na oh ye chira ti se so for da bia we sie fu I don't say ye so for opesu on ti mi sie fu e do ko to so da mo ba on say yan kasa asa bibi tachi ye say ya che me sun wo issues be ba nra me sun ye in fact me sun pa me ko me ne ma ko fe nyina no ho asem ye di ho nkoma ko see ye because ye ju ma o kai say ye ju e kire ho ba bi ne hwe story building yeah calculate yes first floor also that so ba ku si I want the drew ya want it yeah check me they say was akobi okura o e bi sa beto so I was just like first floor we free but we first floor cry be from mo easy na kwa we rest anya easy na who bet me rest me but let me try oh baby I bet me say akoka me ju ba bi e ho ye bia na ma hwe ade 1 2 3 yeah 1 2 chese no kwa no calculation free slow I was just imagining there were fam was short crans and obelande o banzo oba pimpim ne mo dey ya boss calf abusafo me de chese ade no ayemare ho ni nua ba na kra ka oni adamfo ni nua ba ma na ne bibia na he at the age of 84 akasa me ka wose wada o papa nim so ye be ma na say okay I say I'm watching from Canada. I'm a student but have been charged to 10,000 cedis. Nyame sha wate papa. Nyame sha papa. Ombie wadwene na de usua. Erade ma woni nkunim wo hu ate. Akoma so ade nyina erade. The ode aye na you say my year of greater grace. Idi anka se ni opa. Nyame on sha mama me de be kan ne se etiefo fa ye hu wra me e ba se ya won so odo hu wra mu because wo ba free eno a won se ma na make say fin kra brem no asa ye so oh anka ha de mawie say hanam de matiti mawie but she at the age of 18 no e ho na so hwe ni nyina so yakwa ase afi papa 84 years no ono na say bibia sa ba beto no so a ono na ese hwa akrai mesre busuafo ye besre mo de mo ye cry efe from enra de mo ye no say de magi ade na atum no efe nanso so yen wi okona no eden 100,000 plus de enya asem ketwa ye besre mo de mo benya bia no na mama na set time cross was no na ye cry ka set time o mo ko ye mpo no 150 na mama hwe time o mo ko ye ni mpo medical scram by na o mo ko ye nso achewo enti ene ise kosoro kra mpa chese mama baby ene nam ne yebese abusuafo de ode bebe bia no de me de bia me ka se bompa ye guso na ka wa bisa de guso ma erade minim se ode ba se de wanya akoma peye no won so wa bisa de bia wo bisa erade be fa so na wa ya ama yes etiefo yebesere mo ye din ko se wo se ebun ko to de kra ye mfan ko to de engu from Patrick Nyame Onsha Patrick Radisha pa wati na Akoma so ade nti a wo hye obi man so sua ade na wama akwalai dadwuna ye wo dadwune no Ewrade nso nyi boafo ma amen e wo Yesu din amen Nyame adom a kira ye ba ye bebo bodin ne pa na happy birthday enko